Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios kañawita rikuspallachu akllanga, krikkunata pushakuk nishkakunaka, ñuka ima manaraq yachaskataka mana yachachirkanichu. Krikkunataka Tayta Dioska pushakkunatapish, mana pushakkunatapish chayshinallataqmi rikun. Paykuna ima kashkallataka, imapaqtaq yuyarishapish. Galatas 2:6. Ñukanchik yachana wasipika tukuykunami paykunataka riqsirka. Paykunami manchachikkuna karka, paykuna charishkamanta, mana kashpaka imata rurachiy tukushkamanta. Paykunaka alli nishkakuna, ashtawan riqsishkakuna, tukuy imatapish ashtawan allitami charirkakuna. Shinallatik tukuy horasmi paykunaka ima programakunapi, ima ruraykunapi chaypi karkakuna. Chashna kaqpipish ñukanchik rikuypi ñukanchik wipika karupi shina mana paqtaypaqkuna shina kaqpipish chay runakunaka ñukanchik shinallatikmi karka. Paykunaka chimpapurarkami ñukanchik makanakuykunallawantik, ñukanchik shuyana yuykkunallawantik, shinallatak manchaykunawanpish. Mana ñukanchikka shukkunaka ashtawan allinishka, ashtawan huyashka, shukkunaqa kutin yanqanchishka, lado mushitashka kungarishka kanchikchu Diospa ñawpaqpika. Dioskapita mana chikanchinku, Dioskapita aqllashpalla mana huyanchu, aqllashpalla ñawita rikushpalla mana imata ruranchu. Diospa ñawpaqpika tukuykunami huchayuqkuna kanchik, tukuykunami ministinchik shuk kishpichikta. Dioska ñukanchiktaka chayshinallataqmi rikun tukuykunata. Galatas capítulo 2 verso 6 pika apóstol Pablo kaninmi wakinkunaka alli nishkakuna kan, shuktikkunaka yanqanchishka shina kan. Shinapish Diospa ñawpaqpika mana chashnachu. Mana Dioska chikanchinku, mana Dioska ñawita rikushpalla kayta chayta ruranchu, kayta chayta kunchu. Mantak Diospa ñawpaqpika tukuykuna chayshinallataqmi kanchik. Alli willi evangelioka tukuykunapaqmi kan. Alli willi evangelioka mana kanchu waqchakunapaqlla, mana kanchu yalli huchallishpa kawsaqkunapaqlla, tukuykunapaqmi kan alli willi evangelioka. Ministinchikmi ñukanchikka Diospaq mana huyipaqtapish huyashkataka chayllatati. Mayjan kashpapish perdonashka kankapaqka, paypaq mana huyipaqtapish huyayta, shinallatik llakishka kanatami chashnallatati ministinchik. Kaypika mana rikunata charinchu, ñukanchik mashnata gananchik, ñukanchik mashnata charinchik kay mundo kay pachapi, wasita, ima carrota charinchik, maypi kawsanchik, mana kashpaka ñukanchik wakuna maypi tiyachakun. Chayka imata mana rikunata charinchu. Tukuy chaykunaka kay mundo kay pacha gentikunapak ñawpaqpimi imata ninata charinga, shina kaqpipish Diospak ñawpaqpika chayka imata mana nishaninchu. Diospak ñawpaqpika chayshina rikuna, chayshina yuyanaka mana tiyanchu. Dioska ñukanchiktaka mana chaskinchu, ñukanchik kayta chayta charishkamanta, kay llaqtamanta kashkata rikushpa, maypi yachashkata, maypi kawsashkata rikushpa. Payka ñukanchik shunqu imashina kashkatami rikun. Mantak Diosllatak shuk sinchi parlanakuyta mayjawan charichun kayakuqpi convidakugpika chayta ruri paqtachi, yuyari kanpak ñawpaqpi tiyakuqka kikin shinallatik shuk huchayuq runami, shuk kishpichiktami paypish ministin. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.